بله بینرین هجا دوی برنامه خوده امی بحثا ابو مسلم خورسانی بکن کو یک جمجارا گرینگ آدیروکا کردستانیه کو بیرونی کرنه ابو مسلم خورسانی کیه چا نافدار دبه او سردما تیده چا بو امی و بیجن تماشوان لهجا یک سردما هری دجوار آکو بزخت او توندیا خواه ین لسر جواکان سردما امویانه پشتی خلیفتی دکوه دستین امویان ظلمک مزن لسر جواک پیشت کوه تواهی گلان و جواکان جوه سردستی و زورداریا امویان گلکی عاجزه امویان کو دنابرا سالن 661 و 705 ده به ظلم مزن این لسر گلان اسلامیت بره و بریه راستی سرالدانا کردکی ته اوجی ابو مسلم خراسانیه ابو مسلم لدجی دستلاتی و هشمندیا سردست آپاشورو یا اسلامی سکنین خورد و دجبر درخستی هوله تماشوان هجا گلک در دور و دیروکناس جنرات پرستیه ابو مسلم خراسانی وکی ترک فارس آنجی عرب دانه خویا کرن چما وها دانه خویا کرن مروف دکاره بیجه نخواستنه لهنگکی مزن کرد بدن ناسین لهن دیروکناسین عربان الوکی ابن کتیبه ابن خلیکان الحنبلی گوتن ابو مسلم خراسانی کرده لبله هلبستانه که عرب ده هلبستک خویا پشتی مرنا ابو مسلم ده کرد بویناوی راد خبر چاوان وی نویسه جی دکیلیم پیشته از پارو بکم ابو مسلم خراسانی وکی کجناو خوشی دیار دبه جهره ما خراسانیه لگوری برهمه که بناو اخبار دولت العباسیه که ده سالا 912 ده هاتیه نویساندن ده خویا کرن که ابو مسلم خراسانی ده سالا 718 ده لباجار مروه تیدنه جه عشیره بختیکانه ناو دیاوی خوشکه او ناوی وی راستین عبدالرحمن آنجی عثمانه ده شافکانین دیروکی ده دردکوه پیش که ابو مسلم خراسانی کزکی لدجی به عدالتی لدجی ظلمه لدجی نوکویه جدر وی مذهب هایی ین اسلامیت لسر شوپا زردشتی شیعاتی پیشتخه کسایتک کردکو لدجی امویان سرطلانک مزن دردخه او امویان تک دبه لی لسال 755 دجی جهلا عباسیان و به کمپلیکتی قتل کرن صدما وی کمپلیجی امی دکیلیم پیشته و بیجن ابو مسلم خراسانی سرطان خواه بهتر لسر خاکا کو بره زردشتی بو بره خستن دکه او تکوشینه دده هر چقاس بخواجی بو مسلمان لی بله دراستیه ده کسایتک مخالفه شیعیتی، علویتی، کاکایتی، فیلتی، مجوستی و گلک فورمندن ین کو دجبری مسلمانتیا امویان رحی خواه یه برخوادانی مروف دکاره بیجه جه سرالدان ابو مسلم دگره ابو مسلم خراسانی ددم کرده بکسایت خویا آلیکاریا خزانان بسکن خویا لدجی ظلمه بکسایت خویا عدالت و کبی پارێزیه هر وها با آلی خوی لشکری کو پیشکتیه دبره بره کی سرکفتی و دردکو پیش ابو مسلم خراسانی خو پرانی لحرم خراسانی برخستند که لورا خراسان حرم که دوری ریوبریا امویانه او لوی حرمه هجی نقبول کرنا اسلامیت سردست هه ابو مسلم بکسن جمالبات حضرت علی تین را تکلی داتینه اولو سر بنگاها پیشخستنا عدالت ریخستن بوینا خواه آوادکه او برخوادان پیشتخه لدجی امویان آلیکاریا عباسیان دکه حمود دجبرین امویان لدردورا خو کوم دکه بریخستن دکه او بشتاری سرالدان دکه ده بهارا سال 747 ده ابو مسلم خراسانی شورش او سرالدان لدجی امویان ده دست بکرن بگرانی ین کدنا و سرالدان ده جه خود گرتن کرد او فارس بون ایدی روش بروش او سروریان نجات پرستین عرب جهوله تیرا کرن باجارن وکی مرف هرات نصحا احبر بل وکی دن دخبن کنترول خواه دمک کرده هزین امویان تک چونه که مزندجی او لخوراسانه تک دچه ده سال 749 ده بشار خواه لدجی امویان سردکوه و خلیفتیه جدست امویان دردخه را دستی ملبات حضرت محمد حاشمیان آنگو عباسیان دکه بوی آوائی ده سال 705 ده امپراتوریا عباسیان کنا وندا خواه لبغدای تی آوا کرن اف امپراتوریا عباسیان حتی سال 1258 اسلامیت بریوه دبه یا راستی او کو مرو براحتی دکاره بیجه او کسی لدجی امویان برخودان و سرالدان پیش خست
û rê li ber avakirina xelîfetiya Abbasiyan vekir Ebu Müslim Xorasaniye. Li ser vê serkeftinê Ebu Müslim dibe berpirsyarê herêma Xorasanê. Lê belê hikûmdarê Abbasiyan ji Ebu Müslim Xorasanî ditirsin. Her ku diçe nav û dengê Ebu Müslim Xorasanî belav dibe û wekî rêberekî civakê tê qebûl kirin. Piştî ku di sala 754 de Xelîfeyê Abbasiyan Sahaf dimire, birayê wî Ebu Cafer el-Mansur dibe xelîfe. Lê belê apê wan Abdullah bin Ali bin Abdullah ê ku waliyê Sûriyeyê ye dibêje xelîfetî mafê min e û serî radike. El-Mansur jî Ebu Müslim Xorasanî dişîne ser apê xwe û li derdora Nisêbînê şerekê dijwar dikin. Ebu Müslim bi ser dikeve û El-Mansurî ji gefekê rizgar dike. Piştî têkçûna serhildana Abdullah bin Ali, Ebu Cafer el-Mansur bi hênekê distîne. Li aliyê din jî nav û dengê Ebu Müslim Xorasanî bilind dibe û hemû mal û xwazineyên ku di şer de tê bi destxistin jî dibiye Ebu Müslim lê ev rewş El-Mansurî aciz dike û dixwaze Ebu Müslim ji holê rake. Xelîfe qasidan dişîne ku Ebu Müslim xazine û malên ku di şer de bi dest xistiye ji wan re bişîne. Lê Ebu Müslim qebûl nake. Xelîfe vê carê heyetekê dişîne û ji ber xizmet û serkeftina wî pîroz dike û ve dixwîne navendê. Lê Ebu Müslim carek din jî red dike. Xelîfe cara sêhemîn ji rûspiyên malbata xwe heyetekê dişîne. Vê carê Ebu Müslim nake der û li ser recaya wan tê cem Xelîfe Ebu Cafer el-Mansur. Ebu Müslim ji aliyê xelîfe ve tê pêşwazî kirin. Di 12 Sibata 755 de Ebu Müslim Xorasanî ji aliyê zilamên xelîfe yên ku berê di qesrê de hatibûn bicihkirin hat qetil kirin. Xelîfe ferman dide ku cenazeyê Ebu Müslim bavêjin çemê Dicleyê. Her wiha xutbeyekê dide xwendin û dibêje Ebu Müslim ji ber bêîtaatiya xwe hatiye kuştin. Piştî mirina Ebu Müslim Xorasanî helbestvanekî Ereb yê bi navê Ebu Dalame di helbesta xwe ya li ser Ebu Müslim ev tişt nivîsiye. Te dixwast dibin hukmê Mansûr de bêbextî bikira. Belê yên bêbextî dikir ew bavên te yên Kurd bûn. Bînerên hêja gelek derdor Ebu Müslim Xorasanî wekî Tirk, Faris an jî Ereb didin nîşandan. Lê belê di rastiya xwe de newsaye. Ev yek jî dide ispatkirin ku Ebu Müslim Xorasanî Kurd e. Ebu Müslim ku hêj negihîştibû temenê 40 saliya xwe di encama komploya bêbext de tê qetil kirin. Li gorî çavkaniyan Ebu Müslim kesekî bejinkin, enîvekirî û esmer bûye. Li gel zimanê Kurdî, Erebî û Farisî jî baş zanî bûye. Kesekî gelekî jîr, bi aqil, wêrek, xwedîhêz û pêşbînî bûye. Duharê siyasî û leşkerî de risteke mezin dilîze. Ebu Müslim li İran, Özbekistan, Türkmenistan, Dagistan û gelek deverên din hatiye hezkirin. Wî her tim heq parastiye. Kesekî li dijî zilm û neheqiyê derketiye pêş. Mirov dikare bêje heker duwarê siyasî de hinekî çalak bûya û nehatiya komploya Abbasiyan dibe ku niha rewşa etnîkî û oliya rojhilata navîn cuda bûya. Serîhildana Ebu Müslim Xorasanî di bingeha xwe de ne ji bo xanedaniyeke nû yan jî ji bo xelîfetiyeke din a bi heman rengî bû. Dîroknas Ethem Xemgîn di ber hema xwe ya dîroka Kurdistanê de wiha cih dide bertekên Ebu Müslim. Min bawerî bi kesekî ji malbata pêxemberanî. Ev kes ji bo gihîştina min a Xwedê dê bibûna rêberê min. Baweriya min hebû ku bûyîrê rastiya bibînim. Lê belê wî min rasteyî nerastî û xeletiyan kir. Wî Qur'an ters zîviran û ji bo xwe bikaranî. Tiştê ku wî dikir ji bo dewlemendî û hikûmdariyê bû. Di vir de jî xuya dibe ku Ebu Müslim Xorasanî bi Abbasiyan xapiyaye. Temaşevanên hêja serhildanên ku bi Ebu Müslim Xorasanî dest pê kiribûn di hemû serdemên hikûmdariya Abbasiyan de Kurdistan veguheran dibû qadaşer. Di vê pêvajoyê de û salên li pê wê her tim li dijî İslamiyeta serdest an goya ji aliyê dewletê ve dihat birêvebirin li Kurdistanê her tim berxwedan hatiye pêşxistin. Nirxên komûnalî yên civakî her tim li pêş bûn. Serhildana Babek yek ji wan mînakan e ku di sala 815 de dest pê dike û heta sala 837 bi berxwedanên mezin belav dibe. Raperînên gelên xizan û gundiyan ku axa wan ji dest wan hatine girtin yên li dijî dagirkeriya Ereban bi giştî serhildanên gelin û berxwedanên bêhempa raxistinê berçavan.
تماشاوان الهجا دوی برنامه خود ما مجار ابو مسلم خراسانی نرخان ام هیدارن کو بشوق چرا خو او آلیه د تارتیه ده مایی مرانی کربه بله بینرن هجا ام گیشتن داوی برنامه خو جبیر نکن ببن abone قنالا ما بشوپینن و برنامه ما بلا بکن خو بناسن هبون و خبون خو بپارزن حتى برنامه کدن افدم و حمودم خوش